ni som ni pathum April sang ni som ni panga jing lamdar ni vel khan sai tuala heroine number 4 Hawng zali kezili de gram zariat som ni pakhat man ani a thu nei tu te lama engemaw boy pui fel lo ala ong wangin social media lama han tlang zara han pon zar rim chang lo thil ala oma amero chu ni zan lama te khanin WhatsApp group lama thu chua kan lo mu a tin YouTube a engemaw chen upload ani to bok tun din muna thu chiang kan mu the chin chu hei hi ani longai thla heroine Hawng zali manani dated aizol ni som ni pali thali sang ni som ni panga central oim noi ri ho do pol central anti drug squad CADS te chuan kuneng na chen alo ve to ri ho number 4 heroine Hawng zali KZD le gram series pakhat chu tuin sing tar thu vel khan lir thei pani le akhal tu mi pani nen sai tu la an man he ri ho man he cheng noi za som pani hu vel liangai ani he ri ho number 4 tam tham tak mai hi lir thei car registration number MZ01Z8898 Grand I-10 Thangsang Puya kumsom ni pariat son of kap chunga zoroveng farkon khua tunaram lumnot a cheng mek nia in soin akhal hena changin Hawng zan ni kezin ni le gram zali man ania lir thei car registration number MZ01H6514 I-10 malsom donga kumsom ni pakua son of zang hrichina zoroveng farkon khua tuna khomoi Myanmar a khosamek ni in soin a khalak tangin Hawng zani bok kezin ni le gram zali som ni pakhat man ani bok lir thei khal tu mi pani man te hian an lir thei khal te chu nalming moya ngur khua champhai district ni an riat zo ko thar le khomoi Myanmar lama te a khosa pol vel thin ni in an soya heng an rui hlo phur po hi ama ta vek nin an soi ba ka nalming moya nen hian vairing te daya nam dang nena cheng sing riat ve ve lo a zulan tura in be fel an ni thu an soi bok lir thei khal tu te in puan sel na tun chum hi an voi thum kala chi ni in a voi khan na Hawng za ve ve phurin a voi ni na Hawng za ni ve ve an phur le a tuna po hian Hawng za ni ve ve an phur le ni in an soi CADS shoi tu te chuan lalming moi hian ri hlo na sa takin atol ti sia in thei topin an chui renga ri hlo tolnan alir thei man chin registration number te an hriat nu an man thei ta ani ri hlo Hawng zali le a phur na lir thei pani le a khal tu te an man rual hian anei tu tak lalming moi ero chu Myanmar lama alo tlan chiat man awangin man alani ve ri lo ani central OMA CADS te hian ri hlo phur lir thei te hi zo ko thar atanga alo chu atanga a thlen chin hrezelin ni zan zan tira tang khan sai tuala atop ti an sia central OMA president Hobin CEC le CADS member then khaten aizol lama tanga an kalsirin ke fang le sai tual chevel tapa an ke ban to nuwa sub headquarters OMA sai tual shoi tu te puina in an lo riana manase homestay Jamdil Road PWD Veng sai tuala alan lang chinga tu nei tu te puron angin rang taka aizol kontin pui an ni nuwa excise and narcotics department shoi tu ten an ri lo thu ru na atanga hai chokin thu buai an siam sak chui ta ani hero ilo man hian aizol thlen pin i vele home minister pusap tangale END minister pu lal hing lo parten central OMA office panin amuna an lo dong song ani mani le ko Hawng zali somni man dia tuna Hawng zali man ani le a tin tual chunga thok tu VDP te OMA te le police lamte thengpo in tual chunga hianin Hawng khat ti te chin sen chu ti sa ti te man ani de reng boka tin kan se lo hianin I heng heroine number 4 hian kan ram hi voi tam tak apal tlang to ani ti kha kha a chiang renga yang police hetilama kan thok tu excise and narcotic department te OMA te VDP te ri hlo do no ko hian mi pui tam zo kina kan hriat lo le kan hmu pui lem lo hianin na satakin kan ram dam na turin kan thalai te dam na turin an thoka an thok mola
an ha em ani ti hi mi pui te po in sia ila chuwang chuan anwa ni na sataka engam ti zong amotala kan chan pui thelo ani po in moral support kan pe khi apoimo ka ti ve a chu chu ka sei du ani